Sabatha sizoyiphathela ngumfundisi Nduli weNazareth Baptist Church ebuhleni ethempelini lasemseni yenkandla ngaphansi kobuholi benkosi okukhanya kwelanga Phinda Shembe. Mayibe yinhle kubo bonke abalalele lenkonzo ngalolu suku lweSabatha. Ma-Afrika mahle ngithunywe inkosi yamaNazaretha uShembe ukuba ke ngethule lenkonzo ngalolu suku lweSabatha. Ngicela ke sedlule encwadini yamaHubo yekhulu namashumi 22. Ngizofunda ivesi lokuqala ngcine evesini lesine. Ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Izinyawo zethu sezimi masangweni akho Jerusalem. Jerusalem, wena wakhiwe njengomuzi ohlanganisiweyo ngokuqinileyo, lapho imindeni ikhuphukela khona, imindeni kaJehova ngokomthetho kaIsrayeli, ukube idumise igama likaJehova. Amen. Ngizokwedlula nasesihlabeleleni samaNazaretha samakhulu 226. Ngizofunda ivesi lokuqala nevesi lesihlanu ngcine evesini lesithupha. Kufa wena uyisitha kubo bonke abaphilayo, abadala nabancane nxa ufika bayakhala. Kufa wena uyanqoba iziqhwaga namashinga, konke okusemhlabeni phambi kwakho kuyagoba. Nkosi yami ngisindise ekufeni kwesibili. Ma uphile umphefumulo wami nxa kubhubha okwenyama. Amen. Le ncwadi engiyifundile ikhuluma ngomuntu ongenwe uthando lukaNkulunkulu enhlizweni yakhe, ongenwe umoya kaNkulunkulu. Uma umuntu esengenwe umoya kaNkulunkulu uyathanda yonke into kaNkulunkulu. Njengoba esho nje lo muntu ethi ngajabula uma bethi kimi masiye endlini kaJehova. Uma ekhuluma lo muntu ungenwe uthando oluyisimangaliso, usethanda indawo kaNkulunkulu, uthanda iJerusalem la kukhonzelwa khona uNkulunkulu. Uma elibheka iJerusalem kuyena alisafani nazo zonke ezinye indawo akayibona. Kuye kube njalo uma umuntu esephendukile, esengenwe uthando lukaNkulunkulu, esevumele umoya kaNkulunkulu ukuthi ungene enhlizweni yakhe. Uyebone yonke into kaNkulunkulu, ayibone iyinhle, nento behlale ibona nje kodwa enganandaba nayo. Uma esephendukile, esengenelo umoya kaNkulunkulu enhlizweni yakhe, uyayibonisa iyinhle lento kaNkulunkulu. Ukuphenduka ke kuyamehlela umuntu ongakaza akholwe, ongakaza amkhonza uNkulunkulu. Omunye umuntu uyephenduka ngenxa yokuthi uyezwa abantu bekhuluma indaba kaNkulunkulu, ezwe beyikhuluma kahle le ndaba kaNkulunkulu, ebese egcina sethi nami sengizwa sengithanda ukuya endlini kaJehova. Endlini kaJehova ikuphi? Endlini kaJehova isemthethweni kaNkulunkulu. Sengiyathanda manje ukuya emthethweni kaNkulunkulu. Ebese phenduka ke lo muntu. Omunye umuntu uyaphenduka ngenxa yezehlo eyimehlele empilweni yakhe. Lezi zehlo mayimehlela zize zikukhathaze umphefumulo wakhe. Ebese ethi lo muntu cha,
lempilo engiphila isingehlule sengifuna manje ukuya kuNkulunkulu impilo yami nginika uNkulunkulu kube uyena ozoyiphatha ebese phenduka ke lo muntu esengena ekholweni eseya endlini kaJehova nomuntu okholwayo ovele kade akholwa kungaba ukuthi wazalelwa khona ekholweni noma kade nje aphenduka wangena ekholweni kuyamfikela ukuphenduka uma enenhlahla ngoba ukuphenduka lokhu bantwana abahle baseAfrika kuyinhlanhla eyehlelwa umuntu othandwa uNkulunkulu akwehleli nombani abanye abantu baze bahambe emhlabeni bangazange baphenduke bangazange bangene endlini kaJehova bangazange bawugcine umthetho kaNkulunkulu usho njalo uShembe esihlabelelweni sakhe samashumi 39 uthi mbonge uJehova umphefumulo wami usenethuba ngoba siyosondela leso sikhathi la kungase uvuma khona ukuba uguqe ngamadolo umdumisi noma ngabe usuthanda kanjani uma sekufikelele ithuba akhuluma ngalo uShembe lokuthi kungabe kusavuma ukuthi uguqe ngamadolo udumise uNkulunkulu noma ngabe uthanda kanjani ngeke kusenzeke uthi kuShembe ngingumlandeli wakho ebuntwaneni bami nasekuluphaleni kwami ngiyoba umlandeli wakho ngiyokulandela nomoya oyingcwele ukhuluma ngalokho ke ukhuluma ngokuthi kuhle ukuphenduka kukufice usaphila kukufice usesenyameni ebese uphendukela endlini kaJehova ungene emthethweni kaJehova ugcine umthetho kaJehova ngoba abantwana abahle baseAfrika lesi sihlabelelo sikaShembe ngesifundile sikhuluma ngento esilindile sonke sikhuluma ngokufa sithi kufa wena uyisitha sawo wonke umuntu uma ufika ukuthi wonke umuntu afike lokukhala isitha yini isitha into noma umuntu ongezi nalutho luhle kuwe ongakulethela lutho luhle okulethela usizi nenyembezi isitha sakho leso uma ke ubhekene nesitha kufanele uhlome uphathe izikhali zokulwa nalesi sitha zitholakala phi ikhali zokulwa nesitha esiwukufa na lezi ikhali zitholakala endlini kaJehova zitholakala emthethweni kaJehova angeke ube nazo lezi ikhali uma ungazange uphendukele endlini kaJehova ungazange ukujabulela ungena emthethweni kaJehova noma ngabe uyikholwa noma ngaba ukholwa kodwa alifike leli thuba lokuthi wena ujabulele ukuba sendlini ujabulele ukugcina umthetho kaNkulunkulu njengoba ngikhuluma ngokuphenduka ke ngithi ukuphenduka igama elihambisana noma eliphikisana nokufulathela uma ufulathela angeke uyifulathele into ongakazi ube ndawonye nayo ongakazi ube nayo kodwa into oyifulathelayo yinto owake waba nayo yinto owake waba ndawonye nayo uma ke umuntu efulathele engaphendukile engabhekile emthethweni kaNkulunkulu usuke efulathele ini lo muntu usuke efulathele umthetho kaNkulunkulu usuke efulathele uNkulunkulu uqobo lwakhe njengoba ngithi ke uma ungangene emthethweni kaNkulunkulu ungekho endlini kaNkulunkulu usuke umfulathele uNkulunkulu wake waba yini ndawonye noNkulunkulu na yebo wake waba ndawonye noNkulunkulu wonke umuntu ophilayo waye ndawonye noNkulunkulu esesibelethweni sika mama wakhe ngoba impilo yomuntu inezigaba khona isigaba sokuqala la umuntu ebasesibelethweni sika mama wakhe bese kuba nesigaba sesibili la umuntu esewumntwana esezelwe bese kuba nesigaba sokuthi umuntu useyumdala usekwazi ukuyithathela izinqumo ngempilo yakhe
Uma ke usesesibelethweni sika mama wakho impilo yakho isuka isekelo uNkulunkulu usuke usesandleni sika uNkulunkulu usho njalo uShembe uthi umkhonze uJehova umkhonze uNkulunkulu wakho uThixo wakho lapha emthandazweni wokulala uverse 17 uthi umkhonze uNkulunkulu wakho uThixo wakho owakulondoloza emathunjini kamama wakho namzukwalo ubelethwayo akakushiyanga uJehova. Ziningi ingozi uNkulunkulu akuvikela kuzo usesesibelethweni sika mama wakho. Uma siseseyibelethweni zomama bethu singabantu abasuke befana ohlakaniphile nongahlakaniphile uyafana ngoba usuke ungakwazi ukusebenzisa ukuhlakanipha kwakho ngalesi sikhathi kodwa uNkulunkulu osoke phethe impilo yakho ngoba kwenzeke empilweni yakho kuya ngokuthi uNkulunkulu unqumeni ngempilo kamama wakho lo wena osesibelethweni sakhe. Uma uNkulunkulu kungafika ukuthi uyamthatha umama wakho mhlawumbe umama wakho ashayiswe imoto ahambe emhlabeni noma umama wakho alunywe inyoka ahambe emhlabeni lokho sekusho kuphela kwempilo yakho usesesibelethweni sika mama wakho. Baningi abantwana abangaliboni ilanga abangazalwa laba bantwana basuke bengonelutho nabo njengawe basuke nabo bethanda ukuphila kodwa uNkulunkulu usuke ngabanga nomusa kubo. Usho njalo umpostoli uPaul kwabaseRoma uthi wayoneni uEsawu ukuthi angazaliwe kuthandwe uJakobe laba bantwana bengabawele esibelethweni sika mama wabo. uNkulunkulu wafike wathi ngiyakuthanda Jakobe wambusisa uJakobe kungomncane uJakobe uthi cha konanga lutho uEsawu noJakobe futhi wayengamenzelanga lutho uNkulunkulu kepha kwaba umusa kaNkulunkulu osehlela siseseyibelethweni zomama bethu singakazi lutho kuze kuthi namhla sibelethwayo lo uNkulunkulu abenathi. Uma ke usuzelwe kuye ukuthi mawusuneminyaka ngokukaNkulunkulu mawusuneminyaka engama20 kuya phezulu usuku usumdala. Usho njalo uNkulunkulu mekhuluma noMose abantwana bakwaIsrayeli sebemhlubukile ehlane uthi cha Mose laba bantwana bami angizukubaxolela uthi ngizobabhubhisa bonke abaneminyaka engama20 kuya phezulu ngizobabhubhisa ngiyeke laba bangabantwana abaneminyaka engaphansi kwama20. Uma ke usufike kuleso sigaba usuthatha izinqumo ebese wena uthatha isinqumo sokuthi ngizomfulathela uNkulunkulu lo uNkulunkulu obenami esibelethweni sika mama wami angizukumkhonza ngizomfulathela. uNkulunkulu yebese edumala kakhulu ukuthi lo mntwana wami engamehlisela umusa engangenza langa lutho namhlanje usengifulathele akasabheki ngakimi akasakujabulela ukuyendlini yami akasawujabulela umthetho wami ebese edumala uNkulunkulu. Kodwa uma unenhlanhla kwekuthi ungakahambe emhlabeni kuthi kungakafiki ukufa singakafiki lesitha esishiwo uShembe kuwe uma ethi kufa wena uyisitha ebese uphenduka ubusujabulela ukuya endlini kaJehova ebese ujabulela umthetho kaNkulunkulu ungene phakathi endlini kaJehova ungene phakathi emthethweni kaNkulunkulu ugcine wenzela ukuthi ukufa kwesibili kungakunqobi ngoba uthi uShembe uma ukufa kufika konke kuyagoba. Usho njalo evesini lesihlanu lalesihlabelele ngesifundile ebese ethe evesini lesithupha Nkosi yami ngisindise ekufeni kwesibili. Yini ukufa kwesibili? Ukufa kwesibili ukuthi wena usuwehlulwe ukufa kokuqala lokho kusilindile sonke lokho kufa kwenyama uthi usuwehlulekile wangena ethuneni ebese wehlulwa ukufa kwesibili okwehlela umphefumulo wakho ungazange uphendukele emthethweni kaNkulunkulu ungazange uyilungiselele ungazange uye endlini kaJehova la kutholakala khona izikhali zokulwa
ulwele ukuthi umphefumulo wakho ungahlulwa ukufa uvuke emva kwethuna ebese uNkulunkulu athuma umqondisi wakho aqondise indlela yakho athuma umqondisi wakhe ozokhanyisela indlela yakho eyekhaya ngoba indlela yakhe bamnyama uma ungazange ungene emthethweni kaJehova ungazange ungene endlini kaNkulunkulu ungazange ungene endlini kaJehova usho njalo uShembe uthi asimbonge asimkhonze lo nkulunkulu owasilondoloza wasigcina waba nathi impilo yethu sonke uthi mbongo Jehova mphefumulo wami usenethuba ngoba siyosondela isikhathi la uyomdinga khona uthi uShembe uma sikhonza uNkulunkulu sisuke senzele ingubo yomphefumulo ukuthi umphefumulo wakho wembathe ufudumale emva kwethuna ungafi uNkulunkulu umphefumulo wakho awuhola athuma waqondisi wawuhola umphefumulo wakho uhambe ekhaya uhambe ekhanyeni lokhu kukhanya okuthola ngoba wena uphendukele emthethweni kaJehova uphendukele egcineni umthetho kaNkulunkulu usela emhlabeni abantu abanenhlanhla kuyabehlela ukuphenduka omunye umuntu yethu mayisephendukile akhali inyembezi zehle athi umuntu bengade ngingayazi lendlela yasekuphakameni ukuthi kanti ngilungiselela ukuphila kwasezulwini ngilungiselela ukuthi ngingafi ukufa kwesibili athi bengihlale ngiwabona amaNazaretha kungasho lutho kimi kodwa manje sengizwa sengifikelwa uthando lwesimanga akhala umuntu zehle inyembezi athi ngikhaleli ithuba lami engadlala ngalo ngisemusha athi ithuba lami eliningi ngilichithe ngingamazi lo nkulunkulu wasephakameni omunye umuntu kuye kumehlele ukuphenduka kufike emphefumulweni wakhe ukuthi sengiyafisa manje sengiyafisa ukuphenduka kodwa bese kusho ukuthi isikhathi sesedlule sesihambile isikhathi njengoba esho kuShembe ethi esihlabelelweni sakhe samashumi amathathu nasineshagalolunye ethi mbonge uJehova umphefumulo wami usenethuba ngoba siyosondela isikhathi la ungase uvuma khona nokubuguqe ngamadolo umdumizi noma kungafika ukuphenduka ngalesi sikhathi ukuphenduka kwakho ngeke kusakusiza ngoba omunye umuntu yethu eselele ukhukhwini lokugcina eselele elinde indlela yakhe yethuna sesifikile lesitha esiyoShembe sesimile phambi kwakhe simlindile ebese kufika enhlizweni yakhe ukuthi avume izono zakhe aphenduke ukuze anganqotshwa ukufa kwesibili ebese yaleza ehlotsheni zakhe iseduze athi nize ningisize ningitshele losibanibani nosibanibani ukuthi konke lokho bekumehlela bekuyimi bengimthakade kodwa kusamsizi ngoba kwesinye isikhathi ihlobo zakhe ziye zithi useyawuma usonakele umqondo usegule kakhulu ebese bethula nalento bengayikhulumi bengabatsheli laba ebeyaleza kubo ngake ngayibona lento nangakithi omunye unkosikazi eseyigula kakhulu sekufika ukuthi useyahamba emhlabeni athi nize ningisize ningitshelele uMasibanibani ukuthi intombi zakwakhe ezazemula ezimbili ezashawa izulu esitawini zemula zahamba kanye kanye emhlabeni kwakuyimi nganginomona nentombi zakhe ezaziphethe kahle ngase ngenze into eyadala ukuthi zihambe lezi intombi zakhe emhlabeni kodwa lo muntu wafikela ukuphenduka isikhathi sesedlule sesambili isikhathi akasakwazanga kuyicelela intethelelo aphenduke ambonge uJehova ithuba lisekhona waze wafikela ukuphenduka isikhathi sesedlule engasakwazi ukuguqa ngamadolo amdumise lo nkulunkulu amkhonze lo nkulunkulu wasephakameni owathunyelwa ukuqondisa thina owathunyelwa ukuthi masidlula emhlabeni singanqotshwa ukufa kwesibili umphefumulo wethu ungafi ukufa kwesibili uhambe ekhaya ungacwili odakeni ungacwili emanzini ungaphoseki nasemaweni ungaphoseki emgodini onganamkhawulo kodwa umqondisi akhanyisa indlela uhambe ekhaya sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika inkosi ibusiseni kuzwile amen.